Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pangrum pet bang thong kep rapho abang pu bang phiatu angbong si MLA election chedam pe Phuloni Congress arara tumalong an Sonjip Teron nangachi humri Chinthong constituency lokido driver association atum chingrum pet tower ka chesalam Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo phangcho enterprise Nangletum ladak longik ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Dipu Kardom pinia daba Abirta longpen nilisami jirbon kilingpi non arjuik tha birtang tonpen Karbi Anglong West Karbi Anglong Longpli Assembly Constituency pen pangrum pet lak phora suriner kebra pharuke thomra troxy kebra hinia voter tumsi none phong MLA kiliga hut bang thong kebra pho candidate tumaphan invite ponpo None phong MLA kili ka parman Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong harleta ki ong dunga bang kubang piatu amen che thapin Dipu havar ki hat bokajan la pen baitha langsu Longpli Assembly Constituency longpen BJP Congress ASDC CPIML APHLC NPP BTP JDU RHSP la pen songwe pen pangrum pet bang thong kebra pho abang kubang piatu amen che thapin Lasong bang pen APHLC, JDU, BTP la pen RHSP lasong pliatung ke Karbi Anglong along kecheng sia farman election along akimi RJ chekangding lo. Laso teng si nona dihu lakha craser ket dipu LAC pen karjab dunjia phai ke long dona tengke BJP pen Vidya Singh England, Congress pen Sumrong ha, APHLC pen JI Kathar, CPIML pen Ranjit Kramsa, ASDC pen Hemsing Kiso, NPP pen Rajan Timo JDU pen Dimi Hanse Pila pen Songwe pen Kithurun Jeto, Rohili Tok BP, Dilip Singh Be, Vidya Singh Rong Pila pen Bhogeshwar Shyama Tunong. Lakhain koi baithalang so LAC pen Kilong Duna Phai, BJP pen Rup Singh Teron, Congress pen Agustin Hi, APHLC pen Vikram Hanse, CPIML pen Protima Inghipi, ASDC pen Sarsing England, NPP pen Welcome Teron, JDU pen Sima NTP, RHSP pen Rubin Hanse la pen Songwe pen Rina BP pen Babu Teron Tunong. Lasonta taxi lakhakre troxy bokajan LAC pen kilonga phailake BJP pen Dr Numal Momin Congress pen Rotoningti APHLC pen Samson Teron CPIML pen Amlongiti ASDC pen Rajendra Rongpi NPP pen David Sebraimala pen BTP pen Sanjeev Kemprai tumhelo hala pula khakre ner kep Hauraghar Assembly Constituency pen Karjab Dunjia tumlake BJP pen Dorsing Rongha Congress pen Sanjeev Teron APHLC pen Suren Kramsa CPIML pen Ruby Kumar Phangcho ASDC pen Chandrakanta Terang NPP pen Chomang Teron JDU pen Pradip Tokbil pen Songwe pen Rakesh Rohana tumhelo Longpli Assembly Constituency pen Pangrum pet Bang Thongke Rapho Karjab Dunjia tumamen Longpon Jangmi po ni phai isiar ni lake vote ke job arni lo lapen aru ni phai hiniar ni ke apielo kapatiniar ni mate ang theke klangar ni lo lasi nona dihu ko marabang phubang piatum tong akopai ke meji lo ne lake lak phora suriner kebra haro ke thomra troxy kebra hini abotar tumare dengsi dolo News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live MLA election te bok hera jok Congress claim rapet akorte injure tumpen ning chipa these roisi do desang se along kachihumria sai dengpon bomlo kedam tang thereni phai krip clear ni anarlo tili por phai hini malong Phuloni constituency ke parlo loring thepi mondol Congress asa hemalong ongdunga muluk chetong pen maikangi bangso amayalong Phuloni mondol Congress maipu Vidya Singh Bepensi mai chepam phupo Bangso hut nonang keleji Assam Assembly kiliga hut Congress asong pen Havar ke hat LA pen kachedan dunjia bangpu Sonjip Teron chetongdo Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Baring KADCC Dunmai Phu Ashok Teron KADCC Kongchun Bang Harmon Singh Ingti Pendanglo Congress claim bang atu chetongdo Nona Ponga Banke Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong Pangrum pet Longpli LAC long pen da Congress Highway ji pusi ninje pon
Jongsi Congress ke hailote BJP claim bang phubang phia tumaphan saipon edji lapen karbiang longarat akar I article 244 bang kapachun ponji phanta claim ponji lapen development akamta claim pon phit puta sonjip teron hinpen pachini po ke haji mane long thom long thi tai chun hai ni je thedo athema pini bang ke do ga beta karbiang longarat stanon bang ke chini lo non mage mung thiring ti je congress hani tum jongsi karbiang long wan re pulote pini ke bjp la so ke chobai party ke congress dak sokar biang loi pabir pun de pusika do ston chini lo athema lang itum ke pini anta pini anna nondas la ke chobai pen lok sinon ta muni han ke bai lok pini hemso men da thepon bongla pini sel hebro men da thepon bongla pini along long apro lubhon pi lahir lubhon bi pension thepon bongla lasi rat mangena lelo nani buji lo rat tunta je dabang ke BJP tumhane koson si dape itu mana thungnam ko mabde non mangge rat mangena isa bisara tin ko angdeng sinang le rong lo tasi long tri LSC setani tumangke hypomeji apen haragat stada bangke mix lo representative dak hypomeji nali la non election high date pen aprang si kiteng sinale radapan ku pc ke claim pg sinane ning ke matha ke do ek number mangke nili bang sankhani ji je kiteng si bang kanili amai biting long ma pini press media long ni si thelam sining jebe development akam no pini rat akam long pini elam pen kining je chonai chokchi kai ta inning ma si claim nai kasi inning ma si tum claim ji kasi non nang itong lang damino ang tang pikar biang long yang tum juisita congress tu masin subsido pini Assam University halasut congress tu manlo so Assam University full fledged university tu ke Islam nang dolang telah so Assam University putha BJP government thang matha pokri so la kam dolang itu congress tu ke ban akam hani tu adharua dolang hai pon itu pachum ponai dolang Phuloni pen dirchuna rongpi karbiang long life Dharamnala modlip alia supo kidam tang arkoi chiklo ni phai ke thomari hempen barjui chiklo jon thom pleng dera phita hem nang chilele det pusi apo modlip ali pen phirang kya mailong chithan pon Diphu Dharamnala rong maker Muhammad Afjal Ali kidam tang arkoi chiklo ni phai ke thomarni Adap por phai ke malom ihum 02cc 2604 Tata Mobile agari anam pen kidun barjui non pu anta hem nang chilile dera jok apia potum nagaung thana long lamhoi pidamsi case number incorrectly surihini ra incorrectly pabon pondera phi thang na Abirta long lelang pusi apo modlip ali chethan মাহত 3 তাৰিখে ল'ৰাটো পাৰ্কিঙত ভাড়াৰ কাৰণে গাড়ীটো ওলাই লৈ অহাৰ পিছতে এজন ল'ৰা মানুহ আহি পেলাই গাড়ীটো বন্দবস্ত কৰিছে যে নগাঁও মোৰ পৰা নাইকল লৈ আকৌ ডিবু আহিব অহাৰ পিছত আৰু ল'ৰাটো ভাড়া লৈ গৈছে এটা ভাড়া পেলাই নগাঁও গুচি গ'ল আপোনাৰ নগাঁও পাইছে আমি ফোন হিচাপত পোৱাটো 6:30 বাজে মৰিগাঁও চিণ্ডিকেট গাড়ী খাৰা বুলি কৈছে মোবাইল লোকেশ্যন মতা নাই তাৰপিছতে গাড়ীটো বৰদোৱা গৈ খাৰা কৰিছে কৈছে 7টা বাজাতে 6টা কিমান মিনিটত তাৰপিছতে গাড়ীটো পদমণি গৈ 8:30 বা 20 মিনিটত আমাক ফোন কৰিছে যে গাড়ীটো মই মালৰ জাগাত আহিছোঁ মালটো লোড কৰি Muhammad Afjal Ali nahok le dotame kithitang ar pumsetame kachelong jia phan Afjal apia potum Nagaon additional SP phansi lopidam thiloputa chithan ponthu আহিব বুলি কৈছিল মোৰ জানুৱাৰী 3 তাৰিখে Afjal Ali ল'ৰাটো গাড়ী লৈ নগাঁও যায় নগাঁৱৰ পৰা ভাড়া দিম বুলি ডিবু তুবুতে অহা নাই তেতিয়াৰ পৰা নিখোজে আছে ল'ৰাটো মই ডিবু এবাৰ কৰিছোঁ এবাৰ নগাঁও আকৌ মেছেজ কৰি পঠাইছে মই নগাঁও সদৰ থানাত কেছ কৰিছোঁ কেছ কৰাৰ পিছত আমাৰ নগাঁও সদৰতা অচি চাহাবে কেছটো আপোনাৰ এইটো সদৰগাঁও থানাত আকৌ এজাহাৰটো পঠাই দিলে পঠাই দিয়াৰ পিছত সদৰগাঁও থানাত আমি নিজে গৈছোঁ গৈ পেলাই অচি ছাৰ আছিলে আপোনাৰ News report Roshan Hanse Karbi Anglong live
Tovar kahen upar piga jok arni wang gari ke vega tum chingtang dorsi kedam tang there poni phai creplier ni Chinthong constituency ar lokido driver association atum chingrum si tovar ka cheselama sai kedeng po Chinthong constituency ka parlok penangana tovar krong kahenu ason thotsi rongjang phongpen singdoloi ka chelenga tovar krong ta PWD sai campaign kelang ka pangkre jok arni wang radatum ka cheleng sungnang Hithi borwa ke dam ke bang pencheng lok school lu ka charli osumara tu maphan la penja semet kesu kun ehut kachipon kachewana na thu penang ana kisum chitong nang hala pu gari ka te wara tum se tame hilik lik bui atowar alongsi kai kya mata gari ka te warnang bomajok ning chipa ning ding dorsi Chinthong constituency arlo driver association atum chingrum si towar cheselam na kok PWDSI campaign tovar kelang pamejia phanpura SA kolpo pator lapen Billy Sten atuma phansi ar pupek ponlo setame alang litu methanga sayar pu kacheklem ji kalisi hem tot lunpen achiklo bainong to en bomlo pusi alang litu makoiwan si pini ni litum ladak lahui kam ke klem je posi rara tum nang thaklong nang kok make ni litum gari ge katum mera kisung dupi akisung dupi ka joni ke lahelo tuware man mea ka posi tu makisung edu kisu kache pon punon tuware beng taso akisu medikera long le ne dat le pusam ta che thaklong lo la penil tum gari ge katum mithang il tum ke aju wang arni wang adap wang si tum ge dam nang lo hu tuwa an sarkar tum nang tiar pu bom sita nang tiar je kemantu tong tiar ji ne aposin tum jo dap ta gela nang apot la pu ke lo itum non Kiseng mi driver isu son itum lela so tawar che tayar na itum si jodap ta ghalar niya pot si itum ke tawar se salam senang pasi ni itum bang so tawar che tayar gla apen ke ruling party itum bang ta koson to na mathalo ne la bang so tawar la an tawar ke hengnu alang itum ta theklong lo alang itum ke bang bang ta nak thekang long lo bang so tawar Chinthong hello Karbiang long ar lu pudam dat pude Chinthong halo tawar kimi minai ke thaklong ke nim tu masi chini teng sila bangso tawar non prap jing pen salam pia samte businil tum chuni Jongpon me umpanai division ar lok ki do towar anke SA tum sai ka cheklem ka pangkreve sonsi thekdam long hala pukalana phan atangka ta ave pusi chini dun tangte la haya towar rada susi kelang charinang poma mate department asorla PWD department kopia phansi kibi chotlo laso putha PWD sai campaign paklar nang ji puta ongdung kachelenga raratum kehang padupo ulukunchi pen hemari rong park Karbiang live tangte pinya da Abirta ke lapon si kang tonik lo dumi thak me kardom